Šiandien esame ypatingoje būsenoje. Visas pasaulis prieina krizę – politinę, ekonominę, visuomeninę, moralinę. Pagal mūsų mokymą, tai yra skirta tam, kad suteikti mūsų egzistavimui šiame pasaulyje naują prasmę. Kokia gerbiama Maharajo nuomonė? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साडे अंदर एक ताकत. Aš noriu pasakyti, kad mūsų viduje egzistuoja milžiniška jėga. ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ Mūsų viduje yra milžiniška jėga. Ir visos šios problemos kyla todėl, kad mes nepripažįstame šios jėgos. Kai tik mes sužinosime, kas tai yra, ir pradėsime dirbti, triūsti teisingai ir pradėsime dalintis tuo, ką turime, tada tikrai šios problemos praeis. Kokiu būdu žmonija gali suprasti, jog jai reikia pakeisti savo požiūrį į pasaulį? किस तरह समझेंगे कि हुन कुछ चेंज आना चाहिए जरूर आएगा. Pasikeitimai įvyks būtinai. चीज हमेशा उदों आया जदों तकलीफ हुई. Pasikeitimai vyksta tada, kai žmogus patenka į bėdą. Tai reiškia, kad tai vyks per didžiulės kančias? दुख तो पा ही रहे हैं. Jie jau patekė į bėdą. Kaip mums, nelaukiant didelių kančių, suprasti, jog mums būtina pasikeisti? दुख पाउन दी जरूरत नहीं है. तुसी आपदे अंदर देखो. Jeigu nenorite didelių kančių, pažvelkite į vidų ir pamatysite, kad ten yra milžiniška jėga. Ši jėga, ką aš turiu su ją daryti? आपदे ख्याल दे विच Mes turime melstis, medituoti ir tai, ką mums perdavė mūsų pranašai ir mesijai, turime rimtai apgalvoti tai, ko jie mus mokė. Bet kaip aš turiu pasikeisti? कोई मुश्किल नहीं है. Tai nesunku. तेरे अंदर है. Viskas yra jūsų viduje. देख अंदर. जदों अंदर दिसेगा, उससे की होएगा? Kai pažvelgsi į savo vidų, visi tavo pergyvenimai, baimė ir piktis praeis. Mes paprasčiausiai nepripažįstame šios jėgos dabar. Vadinasi, reikia žiūrėti į vidų dėl to, kad nusiramintum? शांत तो होना ही होना है. Žinoma, jūs turite nusiraminti, bet taip pat turite suprasti, kad kitiems turi būti užuojauta kitiems. Koks yra mano pasikeitimų tikslas? Mano sveikata, mano ramybė, taika visame pasaulyje, meilė. Ar yra kažkas daugiau, aukštesnis tikslas? ਤੁਹਾਨੂੰ हीलिंग मिलेगी. Nes tokiu būdu tu gysi. तेरा ख्याल ठीक हो. Pradėkime nuo to, kad tavo mintis bus išgydytos. Kokiomis jos taps? तेरे ख्याल हो जाएंगे कि वो जली वड्डी ताकत वो मेरे अंदर है. Suprasi, kad ši milžiniška jėga yra manyje. फिर वो ताकत दे नाल तुसी इंदे विच भी वेखोगे, उंदे विच भी वेखोगे, उंदे विच भी वेखोगे. फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कभी क्रोध नहीं आएगा. Ir kai pamatysi šią jėgą ir savyje, ir kitame, ir trečiame, tada nustosi pykti. Ar yra kas nors daugiau, nei nustoti pykti, nei nusiraminti? Ar yra kas nors daugiau, dėl ko gyvename šiame pasaulyje? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ. Pati sveikata, žinoma, labai svarbi, nes jeigu kūnas silpnas, tai ir sunku gyventi. Bet jūs, gerdami vaistus, galite pasveikti. Bet svarbiausia tai, kad dabar jūsų mintis serga. Bet jeigu aš jas išgydysiu, ką aš to pasieksiu? इतना कुछ मिल जाएगा तू दस नहीं सकेगा. Jūs pasieksite tai,
сможете описать. ko negalėsite ਤੈਨੂੰ prašyti. ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਜਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। Вы достигнете Jūs того, pasieksite что tai, достиг Моисей. ką pasiekė Mozė. ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। Достигнешь Pasieksi того, что tai, достиг Иисус. ko pasiekė Jėzus. ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। Достигнешь Pasieksi того, tai, что достиг Ибрагим. ką pasiekė Ibrahimas. ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। И представь, Ir įsivaizduok, если ты jeigu достигнешь visą всего tai этого, pasieksi, кем ты kuo станешь? tapsi. O aš nežinau kuo. Galima tai kaip nors paaiškinti. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜਸ ਨੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। Ты знаешь хорошо, Gerai что žinai, Моисей kad Mozė meldėsi už silpnus žmonės. ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। Ты знаешь, что ему Ir žinai, kad jam siūlė предлагали и предлагали karalystę царскую дочь. ir siūlė karaliaus dukterį. ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਨੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। Но он Bet jis отказался от всего viso to этого atsisakė и сказал, ir ты, pasakė, вспомни atsimink тех слабых людей, tuos которые silpnus у тебя žmonės, работали. kurie pas tave dirba. ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। Когда они будут Kai jie bus laimingi, я это пойму, aš tai priimsiu kaip savo karalystę. ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। и после этого Моисей Ir po to Mozė prašė Dievo tik tai šito. ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ। И тогда то, Ir чего tada мы tai, знаем, ką mes vadiname milžiniška jėga, она была довольна. ji buvo ਤੇ laiminga. ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। И Бог обрадовался, Ir Dievas apsidžiaugė, nes jis pasakė, kad tai ir buvo mano tikslas. ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ И что случилось? Ir kas atsitiko po to? Бог передал свою Dievas силу. perdavė jam savo jėgą. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਰਕਲ ਆ ਗਏ। И тогда он Ir tada начал jis совершать pradėjo daryti чудеса. stebuklus. ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਮਿਰਕਲ ਆ ਗਿਆ। Палку, которую он Su lasda, kurią laikė rankose, darė ਉਹਦੀ stebuklus. ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਕਲ ਆ ਗਿਆ। его язык, Jo liežuvis darė ਫਿਰ stebuklus. ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜ ਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗ। и тогда через него Ir tada Бог per стал jį показывать pasirodydavo Dievas. ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। себя. И тогда Ir tada все люди, которые išėjo į laisvę visi žmonės, kurie jam dirba. они обрадовались. Jie apsidžiaugė. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। И пока вы не Ir kol почувствуете jūs эту силу nepajusite в себе, šios jėgos не savyje, будет, nebus покоя на žemė ramybės. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਗੌਡ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ। Но одно поймите очень Bet хорошо, vieną что dalyką Бог supraskite labai labai gerai, kad Dievas egzistuoja, Jis yra. ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ। Когда мы Kai mes собираем свои surenkame savo mintis, мысли, только тогда мы tik можем tai tada встретиться galime susitikti su с священным šventu человеком. žmogumi. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। Когда мы собираем Kai mes свои мысли, surenkame мы, savo mintis, у нас получается mes знание, turime изучать žinių Вселенную. genams studijuoti. ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। И если серьезно подумать, Ir jeigu rimtai то и pagalvosime, ученый, и tai святой tiek человек, mokslininkai, tiek šventas žmogus kažko ieško. ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੀਨਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ученый изучает Mokslininkai studijuoja genus, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। а простой o человек, paprastas он žmogus, как бы смотрит jis на žiūri святого. į šventą žmogų. ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖੀ ਮੀਟੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ
Šventas žmogus, kai užmerkia akis, mato milijonus planetų. Ir visos šios planetos susijusios su Saulė, Mėnuliu, jis mato jų milijonus. Ir tada jis pasakoja apie gyvenimą šiuose planetose, kokios jos spalvos, kokie ten žmonės gyvena. Štai dabartiniu metu mes leidžiame milijonus pinigų, kad galėtume nuvykti arba ištirti kurią nors planetą. Dėl to skursta šalis. Nors mintis vystosi, o tas, kuris tiki Dievą, jokių pinigų neleidžia. Nes jis savo žinių pagalba, aukščiausiojo Dievo pagalba, įgyja viską. Ir jis pasakoja apie viską. Tai mūsų nelaimė, kad mokslininkai ir religingi žmonės niekada kartu nesėdėjo. Nes šventam žmogui išsilavinimas nereikalingas, o mokslininkui labai reikalingas išsilavinimas. Ir mokslininkas tada sako, kad aš neisiu pas šventuolį. O šventuolis sako, kad neisiu pas jį. O mokslininką aš laikau tikinčiu. Jis paprasčiausiai kažko ieško. O šventuolis taip pat kažko ieško. Bet kalbant apie mokslą, šventi žmonės papasakoja apie labai įdomius mokslus. Praeis kuris laikas, kai mokslininkai taip pat pasakys, kad kitose planetose egzistuoja gyvybė. Bet šventieji jau pasakė, kad yra. Egzistuoja 14 tokių planetų, kuriuose jau gyvena žmonės. Iš jų taip pat bus tokių planetų, kurias mes galėsime irgi aplankyti. Ir todėl religija tai milžiniškas mokslas. Ir kai mes įgyjame šventas žinias, tai iš pat pradžių matome šias planetas. Tada mums pasakoja, kokios spalvos yra šios planetos. Ir todėl noriu pakartoti, kad mokslas ir meditacija nėra skirtingi dalykai. Ir jeigu pagalvotume, ką reiškia mūsų fizinis kūnas. Kūnas mūsų minčių ginklas.
Kai mintis pradeda veikti, kūnas pradeda judėti. Visas mūsų kūnas klauso mūsų minčių. Kaip mintis pasakys, taip mes ir veiksime. Ir todėl turime suprasti, kad visų pirma, turime gerai pažinti savo mintis. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Vadinasi, kas yra sąžinė? Sąžinė, tarkime, taip pat tai, ką mes galvojame apie Dievą iš vienos pusės. Bet tai labai didelė ir stipri jėga. Aš apie tai neskaičiau jokiose knygose. Nuo vaikystės aš labai rimtai visą laiką galvoju. ਗੌਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ Ir aš nuo vaikystės galvoju, ir aš susimastydavau, ir priėjau šio sprendimo, kad visų pirma reikia darbuotis. Tai labai svarbu mūsų fiziniam kūnui. Ir reikia dėkoti Dievui, nes tai atves prie meilės kitiems. Ir suprasime, kad Jėzus, Mozė ir visi kiti pranašai yra tokie patys. Ir suprasime, ir taip pat suprasime, kad šventikai, jie labai stipriai laikosi idėjų. Ir tai viena iš kovos priežasčių. Ir jeigu jūs perskaitysite Bibliją, ten sakoma, jog jeigu kas nors tau suduos, tai tu turi atsukti ir kitą žandą. Bet jeigu pažiūrėsime gyvenime, tai nei šventikai, nei tie, kurie skaito Bibliją, niekas to nedaro. Ir judėjų šventa knyga sako tą patį. Ten sakoma, kad reikia priimti Dievo pagalbą ir padėti silpniems. Reikia kelti silpnus žmonės. Ir kad būtų ramybė. Bet kaip įdomu tai, jog tas, kuris skaito šventą judėjų knygą, dabar rankose laiko pistoletą. O tas, kuris skaito Bibliją, laiko patranką rankose. Ką tai reiškia?
Kodėl taip atsitiko? Tai, ką kalbėjo pranašai, tai neteisinga, ar neteisinga tai, ką jūs galvojate? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਖੇਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੋਜਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ Aš labai tvirtai įsitikinęs ir noriu, kad jūs taip pat suprastumėte, kad Mozė priklauso visam ਜੀਸਸ pasauliu. ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ Jėzus taip pat priklauso visam ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ pasauliu. ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ Ibrahimas taip pat priklauso visam ਸਾਰੇ pasauliu. ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ Ir Nojus taip pat priklauso visam pasauliui. ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ Bet todėl, kad žmonės pastatė tvirtovės, sienas pastatė, ir dėl to kilo labai dideli ਉਸ nesutarimai. ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ Nes dar tada tie silpni žmonės, kurie buvo, jie nebuvo ਉਹ judėjais. ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸੀ Jie paprasčiausiai buvo silpnoji visuomenės pusė. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਕੰਬਰ ਆਏ ਮਸਾਇਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੀਸ ਦਾ Ir tada, kai atėjo pa žmonės pranašas, jis atėjo tam, kad duotų žmonėms gyvenimą, ਦੇਣ ਆਇਆ kad jie galėtų vystytis. ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਯਹੂਦੀ ਆਪਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਨ ਮੈਨ O dabar, jeigu pažiūrėtume ir pagalvotume, tai judėjai sako, kad mes patys svarbiausi. ਜੀਸਸ ਵਨ ਮੈਨ Kiti sako, Jėzus vienintelis ਉਹਨਾਂ yra. ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ O kitas sako, na gana jau, ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਨ ਮੈਨ mūsų pranašas Mahomedas pats ਸਾਰੇ svarbiausias. ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ Ir jeigu jūs rimtai pagalvosite, tai suprasite, kad mes dabar laikomės viso to, ko pranašai nesakė. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀਲਨ ਸਾਡੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ Šiuo metu visi šventikai, kurie sėdi įvairiose autoritetingose vietose, jie mums perteikia neteisingą informaciją. ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Pagal mane, Dievas nėra ਸਿੱਧਾ filosofija. ਸਿੱਧਾ ਹੈ। Labai paprastai suprasti. ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਦੇ। Bet mes kažkodėl pykstamės ir mūsų kalbos ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ skirtingos. ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ O Dievo kalba tai meilės kalba. ਕਿ ਰੱਬ ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਬੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Bet jeigu suprastume, tai Dievas kalba labai paprasta kalba. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ O mes kažkodėl pykstamės. ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ Pavyzdžiui, čia Indijoje sako, kad Dievas kalba tik sanskrito kalba. ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ O tai yra dievų kalba. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ Ir sako, kad tai angelų kalba. ਫਾਰਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ Aš manau, kad visos kalbos geros. Tik reikia veikti remiantis tuo, ką mokėmės. ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ Nes visi sako, kad reikia mylėti savo kaimyną. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਮਾਨ। Visi pranašai sako, kad reikia gerbti visas šventas knygas. Pranašas Mohamedas sako, kad tik tada suprasime, kas yra Koranas. ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। Ir Kurnanak sako, kad yra 4 knygos. ਉਹਦਾ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ। Ir jis sako, skaitykite šias 4 knygas. Jose tiesa parašyta. ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। Jūs net nežinote, kas juose parašyta ir įžeidinėjate, nežinodami, kas ten. ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਫੇਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਖਾਤਮਾ। Jeigu mes veiksime pagal tas knygas ir pagal tai, ką mums papasakoja pranašai, visur bus ramybė ir taika ir mes visi mylėsime vienas kitą. Na ir ką tai duos? ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। Mes dabar nekenčiame vienas kito, o po to pradėsime mylėti. Na, o kas toliau? ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Nebus skurdo. Na ir kas? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਯਾੜਦੇ ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਬਿਲੀਅਨ। Jeigu Kūrėjas būtų norėjęs, kad mes mylėtume vienas kitą, tai būtų sutvėręs mus tokius. Turbūt yra aukštesnis tikslas nei tai, kad paprasčiausiai pasiektume meilės. Tarkime, mes jau priėjome to, apie ką mums kalbėjo pranašai, pasiekime meilę, ramybę, taiką šiame pasaulyje. Ar yra kas nors daugiau nei tai? Kitas, aukštesnis tikslas. ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮ ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ? O koks jūsų tikslas? Kariauti vienas su kitu? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? Ne. Bet mano tikslas nėra tik ramus egzistavimas šiame pasaulyje. Aš noriu pamatyti kažką daugiau, aukščiau. ਹੋਰ ਕੀ? O ką dar? Nėra jokio aukštesnio tikslo, išskyrus gerai nugyventi šį gyvenimą. ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। Tada nebus nusikaltimų. Ir ką aš tai veiksiu? Keliausiu į ekskursijas tarp 14 planetų? 14 ਦਰਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਆਇਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Jūs dabar išleidžiate krūvą pinigų, norėdami išstudijuoti šias planetas. Ne apie tai kalba. Brangus draugai, su Maharadža nereikia šitaip ginčytis, išklausykite. Aš nesiginčiu, aš klausiu. Aš atėjau pas didžiulį išminčių, atkeliau iš toli, norėdamas išgirsti tiesas. Ir tai diktuoja visus mano klausimus. Mane domina vienas klausimas. Po to, kai mes jau pasieksime visą tai, ką sako mūsų pranašai, išminčiai, ramybės, taikos šiame pasaulyje, mes pasieksime viską, ką turime pasiekti. Ar yra kažkoks aukštesnis tikslas? ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? Viskas, kas bus gerai. Tie, kurie gims, bus laimingi. Galbūt tada žmogus jums kilti iki kūrėjo lygmens. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਰਾ ਗੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। Tai todėl, kad taip, jūs iš tikrųjų pasakėte teisingai.
Mes esame Dievo šeima ir tada suprasime tai. Tai reiškia, kad mes priliksime jam. मतलब है कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਗॉड ਵਕਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ कोई शक नहीं ये तन नहीं Nėra dėl to abejonių. Tai tik šiame gyvenime, šioje žemėje, ar po mūsų mirties, ar kitoje būsenoje. से धरती से हो जावांगे कि मर के होवांगे एक सेकंड जो जाओ जिस नायत Čia, šioje žemėje ir per akimirką tai gali vykti. Tai yra viso tikslo esmė. हरन परन ताका ने सरतो एम साडा है ये कि प्यार कर हुन तुसी दुखी जे सारे सेल नासा Mūsų tikslas mylėti, nes dabar, šiuo metu, jūs visi labai įsiderinę. जो मम्मी बड़े सवाल करदा हुंदा निक्का हुंदा Kai buvau vaikas, aš užduodavau labai daug klausimų. ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ Bet tada pamačiau, pajutau jo jėgą. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ это создал Бог Visą tai sutvėrė Dievas ir gali būti, kad jis norėjo žinoti, что будет в kas результате iš to išeis. ਕੱਲਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ может быть ему Galbūt jam liūdna vienam. ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ Jis dabar значит у него теперь такая красивая turi семья tokią gražią šeimą. Jis iš anksto nežinojo, kas bus. ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ поскольку мы его Kadangi mes jį labai mylime, mes negalime uždavinėti jam tokių ਮੈਨੂੰ klausimų. ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ я уверен Esu tikras, kad tai, ką jis sugalvojo, man yra labai gerai ir kad jis turi gerus planus, что мне задавать tai kam dar klausinėti. Bet aš užduodu klausimą žmonijos vardu, kuri negavusi šio atsakymo nepasikeis. я не поняла Žmonija, žmonės nori žinoti atsakymus iš šios klausimus, kitaip jie nesikeis. इस वास्ते पूछना पियावा कि लोकी बदलनगे नहीं वो चाहते ने जवाब Ne visi tokie šviesus, kaip gerbiamas ਲੋਕ Maradži. ਬਦਲ ਗਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ вот я и рассказываю вам Tai aš ir pasakoju, kad žmonės šitaip keisis. ਹੀ ਬਦਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ потому что я Nes aš pradėjau nuo to, kad jie keisis. ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਤੋੜੋ это и есть Tai ir yra tai, ką noriu pasakyti, kad visi pasikeis, jūs turite sugriauti sienas. ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀਏ ਪੁਜਾਰੀ потому что Nes солнце Saulė užstoja šventieji. Ne, atleiskite, šventikai. ਡਿਊਟੀ ਤੌਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ я хочу чтобы Aš noriu, люди kad visų religijų žmonės skaitytų savo šventas knygas, Bibliją skaitytų krikščionys, индуисты na ir kiti savo šventas knygas skaitytų. Na, ko pikti šio klausimo? Tada aš turiu paskutinį klausimą. Ar yra pasaulyje kokia nors metodika, koks nors mokslas, kuris pasakytų pasauliui, kaip prieiti gero, šviesaus, taikaus, saugaus gyvenimo? ऐसा कोई तरीका आ गया है कि वो तरीका सीख जान ताकि वो एक दूजे नाल प्यार करन लग जान ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ начнем с того Pradėkime nuo to, kad turime pažvelgti į savo vidų что там ir kad ten yra šventa dvasia. ਨਹੀਂ ਹੈ святой дух Šventa dvasia nesėdė pastatuose iš plytų он находится ir yra pastatuose pastatytus iš to, iš ko mes sudaryti. ਤੇ ਪੀਸ ਹੀ ਪੀਸ ਹੈ и если мы посмотрим Ir jeigu pažvelgsime į savo vidų, rasime tik ramybę. ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ если Jeigu pamatysiu, jog tas, kuris yra manyje, yra ir tavyje, ir kitame, aš niekada nesužeisiu jo sielos, nes juk nesužeisiu pats savęs. Aš išgirdau viską, ką norėjau išgirsti. Aš dėkingas gerbiamam Maradži, kad galėjau jį aplankyti ir užduoti klausimus. Girdėjau išminčiaus atsakymus. Dėkoju jam. शुक्रिया करदा आपका
माफ करना तो गलती Я прошу прощения, Aš atsiprašau, какую-то ошибку jeigu padariau совершил, kokią nors потому что klaidą, я nes необразованный nesu человек, išsilavinęs не žmogus, знал никакой nebuvau религии. priėmęs jokios मेरा religijos. धर्म की है मौजूदा जन्म ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਜਾਉਨੇ Что моя dharma? Kas yra mano dharma? Mano dharma arba mano religija yra tai, kad švenčiu visų pranašų gimtadienius. И мы все рады. Ir visi mes džiaugiamės. ਜੀਜੇ ਦੋਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਦੋ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ Когда Kai празднуем švenčiame день рождения Kristaus Христа, мы очень gimtadienį, веселимся. labai ਅਜੇ linksminamės. ਤੁਮ ਸਭ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ А когда день рождения Kai пророка būna Мухаммеда, pranašo мы тоже Mohamedo празднуем. gimtadienis, taip pat švenčiame. ਗੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ Мы всегда благодарим Mes Бога. visada dėkojame Dievui. ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ Моисей ж был такой Mozė juk buvo человек, как и toks мы, pats žmogus kaip ir ਸਾਡੇ ਨਾਲ mes. ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ и он общался с нами. Ir jis bendravo su mumis. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ И таким образом происходили Ir изменения šitaip в keisdavosi žmonės. ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ Он все плохие Jis черты visus blogus bruožus priskirdavo savo ir нам mums давал радость. teikdavo džiaugsmą. ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ И мы празднуем его Ir день mes рождения, švenčiame jo gimtadienį, norėdami jam padėkoti už ਤੁਹਾਨੂੰ tai. ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਜਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੌਜਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ благодарим его за Dėkojame то, что jam послал už tai, Моисея kad к нам. atsiuntė mums Mozę. ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੌਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ Я праздную Aš день рождения, švenčiu gimtadienį, благодарить, Бога. norėdamas dėkoti Dievui. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ Мы очень Mes labai stengiamės, работаем. labai daug dirbame. ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ И если есть Ir плохие земли, вокруг jeigu yra нас, то мы blogos žemės aplink mus, tai mes jas išdirbame. ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ И те люди, O которые ведут себя su плохо, tai žmonėmis, kurie blogai elgesi, мы с ними сидим, mes общаемся, sėdime чтобы kartu, их bendraujame, norėdami, kad jų mintis ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ pasikeistų. ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ И то, что мы O tai, ką зарабатываем, uždirbame, делим со своими dalinamės людьми, которые su там. tai žmonėmis, kurie ten No gyvena. charity. Я не принимаю никаких Aš божественных. nepriimu jokių aukų. Aš dėkoju gerbiamam Maradžiui, tikiuosi, kad pabuvęs šalia jo, pats tapsiu išmintingesnis ir įgysiu jo मैं išminties. बहुत शुक्रिया करदा कि अपने जिंदगी विच मैनू आप जे महापुरुष मिले ने ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਇਹ Я тоже студент. Aš irgi studentas, У меня нет никакого авторитета. neturiu jokio autoriteto. Kai jūs pas mane ateinate, atsimenu Mozę, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਬਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ А когда мусульмане ко мне o kai приходят, musulmonai я pas mane ateina, aš atsimenu, тогда я прошу пророка aš prašau Мухаммеда. pranašo Mohamedo, ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੀਜਸ ਅੱਗੇ ਪਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਬੋਲ И ਇਹ когда ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ o ਤਾਂ ਹੈ ко kai мне христиане krikščionis подходят, я pas прошу mane Иисуса, ateina, чтобы мне aš помогли prašau с Jėzaus, ними общаться. kad padėtų man su jais bendrauti. ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਪਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ Я ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ Aš ਮਾਫ਼ ਕਰ। atsiprašau, Я очень простой aš человек. esu paprastas žmogus ir kalbu ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ paprastai. ਦਿਲ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ Я с уважением Aš прошу su прощения pagarba у всех, если prašau я visų jūsų совершил atleidimo, и ранил jeigu вашу душу. sužeidžiau jūsų ਮੈਂ sielą. ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ Я такой студент, Esu который toks всегда studentas, совершает kuris visada daro klaidų. ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾ Я всегда прошу Visada Бога, prašau чтобы я Dievo стал хорошим padėti человеком. man tapti gerų ਔਰ žmogumi. ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ Но я очень Bet доволен, esu что labai вы мне laimingas, задали хорошие, kad man очень uždavėte интересные gerus, вопросы. labai įdomius ਤੁਹਾਡੇ klausimus. ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ Ваши вопросы, Jūsų klausimai buvo pilni meilės. ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ваших мыслей, Jūsų смелости mintise не было. nebuvo neapykantos. Добро пожаловать. Jūs visada laukiamas. Дай Бог тебе Duok всё Dieve хорошего. tau dar gerų minčių. Sėkmės tau. Aš tikiuosi, kad pabuvęs šalia jo, pats tapsiu truputį išmintingesniu ir įgysiu jo išminties. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ